Laba Diana, Nereus, Beata, la pronunciation. Hey, Ramune. So, good. Hello. Laba diena. Uh, So, Nereus, please talk about your situation, the point of reference you prepared for the session for you. Gerai, tada Nerijau, tada pasakykite jūsų aspektus, kuriuos jūs parašėte šiam seansui. Taip, negaliu atsiplėšti nuo tėvų, nesusikuriu savo gyvenimo, nuolatos tėvai vadovauja, nuolatos su jais ginčijuosi, jaučiuosi kaip pririštas prie jų. I cannot move from my parents away. I can't create my own life. I am feeling like I'm fixed to my parents. I am always having conflicts with them. So you live with your in the same house. Ar tu gyveni tam pačiam name su tėvais? Ne, aš gyvenu šalia, turiu sklypą, turiu namuką, kur gyvenu. I live besides my parents' house. I have a ground besides and house besides, but still they are going into my life too much. Yes, yeah, it's a problem. Yeah. Ir tėvukas visą laiką nurodinėja, ką aš turiu daryti. Jisai vis priešinasi, kad aš nedarau, kaip jis man sako. My father is always commanding me what I should do, and he's always against this. Gerai, tada tęskit. Negaliu susikurti rimtų santykių su moterimis. Kažkaip, kuri mergina patinka, man ar trūkdavo ryžto kažkaip su ja užmėgti santykius. Ir kažkaip susirandu tokias merginas, kad viduje jaučiu kažkas ne taip, bet aš vis tiek su jomis būnu. Palaukit. I cannot create serious relationship with a woman, and that is always I start a relationship with women that actually I have a feeling that is something not fitting for me. Ir kur turėjau dabartinę merginą, tai kažkaip pastoviai kildavo konfliktai ir po to buvimo su ja dingo noras ir turėti vaikų ir noras dingo kurti šeimą nuo tų barnių. With my last girlfriend, there were always conflicts going on, and afterwards, after this relationship disappeared for me my wish to have family or even to have children. Nesusirandu savo tinkamos veiklos, kažkas viduje kirba, kad kažkas ne taip. Neplaukiu per gyvenimą lengvai, bet vis braunuosi pro kliūtis, vis aplanko neigiamos mintis. Tai palaukit. I cannot create my own life. I don't know what to do, and I'm not going so easy through my life. There are always some barriers that I am passing through, but I'm somehow swimming through the life. I don't know what to do. Viduje kažkaip pastoviai išlenda vis neigiamos mintis, kad bus tas blogai, nėra, kad kurtųsi pozityvios mintis, bet dauguma kūrėsi tokios negatyvios mintis. Inside of my head there are always I'm creating some negative minds that everything will be bad, everything will go wrong, and there are I do not create any positive minds, always negative. Daugiau galvoju negu darau ir trūksta pasitikėjimo galimai. I think more than I do, and I'm missing self-confidence, trust in me. Gausos energija, kažkaip nemokėdavau elgtis su pinigais, nemokėdavau taupyti ar skaičiuoti, nesiseka kažko parduoti, kaip pasakyti, mielai atiduodu, nesigauna su pinigais, kažkaip jie nenori ateiti pas mane. There is something wrong with my energy of abundance or energy of money. I do not succeed to sell something, and I do not succeed to earn money. And if I want to earn money by selling, then I better will give away as a present and will not get money. Dabar dėl sveikatos užeina zyzimas ausyse, dabar paskutiniu metu gan pastoviai. In the last time, about my health now, the last time I have some constantly buzzing sound in my ears. Tiesiog jaučiu iš viršaus per viršugalvį, kaip eina energija, gal ganėtinai su šiokiu tokiu
nemalonių jausmų. I hear that from above to my top of my head is going energy through my skull, through my head, with such unpleasant feeling, like drilling feeling. Ir akise matau, kad yra kažkokie ar kirmenėliai, ar kažkas tokio. And in my eyes, I see myself already that there is something strange, like worms. Kartais būna pasitempiu stuburą pečių srityje, paskui kepenų užeina nuo kažkokios įtampos kepenų skausmas ties tulžies pūslėm. Sometimes I have back spine pain in the shoulder area, and sometimes there is pain in liver. Paskui pirma čakra, skausmai iš bambos eidavo gilyn link šlapimo pūslės, prostatos ar storosios žarnos. And there are problems with my first chakra. I have such pain is going from my... Iš kur eina skausmai? Skausmai iš bambos eina žemyn pro šlapimo pūslę, link prostatos ir storosios žarnos kažkur ten apačioje susidaro kažkas. Okay, there is some pain is going from my belly button down through my bladder, somewhere down. Taip pat ryte inkstų nežymų skausmas pastoviai kiekvieną rytą būna. And every morning I have some slight pain in my kidney. Dabar po barnių su draugė užsiblokavo seksualinė energija, kažkaip visai toks atšalau po tų santykių. After my last relationship, after those conflicts with my last girlfriend, I got blocked my sexual energy. Have no desire at all. Ir būna kartai širdies permušimai, užeina dėl kažko taip net ar spaudimas, nežinau, bet užeina, kad atrodo labai, blogai būna. And sometimes I have heartbeats, or it says blood pressure is going, simply a very bad feeling, have bad things. Dabar kaip ir paskutinis aspektas, kokia misija galbūt mano šioje žemėje, iš kur kilus mano siela ir kaip atstatyti ryšį su visatos kūrėju ar tomis teigiamomis energijomis, kurios būtent naudingos yra mano sielai. And the last aspect would be what is my mission on this planet, where my soul is coming from, and how can I restore the relationship with the universe creator, with creator, and how I could combine me with those energies, those are good for my soul. Ir jeigu yra tokia galimybė, noriu susigrąžinti informaciją ar ją gauti, kaip padėti žmonėms, juos gydyti ar pasveikti, padėti, kaip kurti aplink save gėrį, gyventi gausoje, darnoje ir meilėje. And if there would be possibility, I would like to get information or just to get back that information that most likely got lost, how I can help the people, how can I heal the people, how can I create goodness around me and to live in abundance and in harmony with each other. Of course. Kaip ir vieną sapną galiu pasakyti, kurį mačiau susipykę su draugė po to. And now the last I can tell my dream that I had as I got conflict with my ex-girlfriend. Kad du kažkokie asmenys, jie norėjo daryti man kiaušidžio operaciją, kaip pasakyti, sėklidžio operaciją. There were two persons, they wanted to do a surgery on my testicles. Ir mačiau įpjovimus ir jie sakė, tu būsi vaisingesnis, bus tau viskas gerai, sutik. And I saw cuts on my testicles and those persons were telling you will be more fertile and agree with this surgery. Bet paskui kažkaip aš supratau, kad čia kažkokia apgaulė ir tiesiog nesutikau, bet ant kiek ten nesutikau, nežinau iš tikrųjų. But then later I understood that is not true, that they want to cheat me, and then I did not agree, but how much I did not agree, I do not know anymore.
Nu, kaip ir viskas. That's all. Okay, so first of all, the first person to induct into hypnosis is you. Dabar pirmas asmo, kuris eis į hipnozę, tai būsi tu, Nerijau. Gerai. Nu, pasiruošęs aš jau. I'm ready. Okay. Now I count 10 to 1. Dabar aš skaičiuosiu nuo 10 iki 1. And you get relaxed. Ir tu atsipalaiduosi. Please keep up a little more your microphone to don't get breath. Prašau truputėlį patrauk savo mikrofoną, kad nesigirdėtų tavo kvėpavimo. I count 10 to 1 and you get relaxed. Aš skaičiuosiu nuo 10 iki 1 ir tu atsipalaiduosi. 10. Now I count 1, 2, 3. Dabar aš skaičiuosiu nuo 1 iki 3. And as I count, you go to a memory or a dream. Ir kai aš skaičiuosiu, tu nueisi į prisiminimą arba sapną. 1, 2, 3. Matau dabartinį savo namuką, kur gyvenu. I see my house where I'm now living in. Continue.
Tell me. Tęsk. Pasakok. Nu, aš stoviu jį taip ir matau per atstumą. I see him in a little bit from distance in front of that house. Mhm. Continue. Tęsk. Dabar skrendu link miško viršum. Now I am flying direction towards the forest above. Mhm. Matau, pakilau į viršų, matau Nemuną. Now I'm flying in the sky and I see Nemunas river. Mhm. Observe your body. Apžiūrėk savo kūną. How is your body while you are flying? Koks tavo kūnas, kai tu skrendi? O su sparnais. With wings. Wings? Mhm. Are you alone? Ar tu esi vienas? Vienas. I am alone. Mhm. Where are you going? Kur tu eini? Kur tu skrendi? Pasižvalgyt. Just to look around. Just look around. Okay, continue. Gerai, tęsk. Until an important moment. Eik iki svarbaus momento. What happens? Kas vyksta? Kažkaip dabar nieko skridau ir... While you are flying, Beata is reaching you in the hypnotic environment. Dabar, kai tu skrendi, Beata pasiekia tave į tavo hipnotinę erdvę. When you see him, Beata, tell me. Beata, kai tu jį matysi, pasakyk man. Taip, matau. I see him. Okay. How do you see him? Kokį tu jį matai? Taip, kaip jis ir pasakoja panašiai. Tik tai, kad jo kaip dūmas jo ta siela. So similar as he's describing, but his soul is so somehow a little bit transparent like a smoke. Mm-hmm. And Nereus, how do you see or how do you feel Beata? Nerijau, kaip tu matai ar kaip tu jauti Beatą? Aš ją jaučiau, kaip jinai šneka. I felt her as she was talking. Mm-hmm. What does she do? What does she talk to you? Ką ji tau sako? Eik paskui mane. Go out. She says, follow me. Mm-hmm. Okay. Beata? Taip, aš jam sakiau, Nerijau, sakau, vesk į tą situaciją, kur tau reikia išnagrinėti. I told to Nereus, Nereus, guide me to that situation that you must solve. Okay, so now let's go into a neutral place. Dabar eime visi į neutralią vietą. What is this noise? A dog, maybe. Do you have a dog, Nereus? Aš dabar aikštelėje prie Nemuno. Nerijau, ar tu turi šunį? Ne. No. No. Okay, so now, Nereus, tell entities staying with you to present in front of you. Dabar Nerijau, liepk visom būtybėm, kurios yra su tavimi, kad jos visos prieš tave atsistotų. And tell me how many entities are appearing in front of you. Ir sakyk man, kiek būtybių atsiranda prieš tave. How many?
Kiek? If you see nothing, tell me nothing. Jeigu nieko nematai, tai sakyk, nieko nematau. Toks labai net nesupratau, kai didelis žmogus kažkoks. There is something that I do not understand, but looks like very huge human. A huge human. Only this one? Tik šitas vienas didelis žmogus, ar dar kas nors? Aš tą liktai, kur nusileidau aikštelį, ar čia aš, liktai tas toksai skraidantis drakonas, ar slibinas gal ten, bet to aikšteliai aš čia, ar taip matau aš jį. Okay, I went down to to the ground place, and I do not understand. Am I there, or if there is a huge dragon? A dragon. Are you seeing a dragon? Tu matai drakoną? Neaiškiai, bet matau liktai drakoną. Not clear, but most likely that is dragon. Okay, tell this dragon or this entity to stay near you to be seen better. Įsakyk tam drakonui, tai būtybei, kad jin taip atsistotų, kad tu jį galėtum gerai matyti. Is it there? Ar jis ten yra? Aš matau, jisai ant aikštelės stovi, aš kaip skraidau aplinkui ir jį matau, jisai tupi ant aikštelės. I see he is standing on the ground and I am flying around him. Okay, what is his name? Koks jo vardas? Goras. 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 And you, Beata, what do you see? O tu, Beata, ką tu matai? Iš vienos pusės kaip ir skraidanti lėkštė ir jisai lygtai eina į tą. Iš kitos pusės stovi tie tokie, kur su kapišonais, kaip jie. Ir tas drakonas viršuje, kaip stebėtojas, kas vyksta. Kas eina į lėkštę? Kaip ir Nerijus kviečiamas eiti į tą. Aha. I see from one side a flying UFO, and Nereus is somehow is invited to go to that UFO, and from other side there is somehow like dragon. Drakonas iš viršaus žiūri, ne? Taip, kaip. And dragon is somehow supervising above everything. Okay, so Nereus is into the UFO, and the dragon is supervising the UFO, right? So drakonas, žodžiu, valdo ir tą laivą, skraidančią lėkštę? Taip, bet yra dar iš kitos pusės tie, kur stebėtojai, atsiprašau, ne stebėtojai, tie su kapišonais, ten irgi didelė reikšmė yra. And so Nereus is invited to go in UFO, but he is not inside, and dragon is managing everything from above, but on the another side there are some with the coats, with raincoats, another entities. Nereus, do you allow me to talk directly to Goras? Nerijau, ar leisi man pakalbėti tiesiai su Goru? Taip. Yes. Goras. Taip. Yes. What are you doing there? Ką tu ten veiki? Nieko. Nothing. Nothing. And Nereus? Why Nereus is there with you? O Nerijus? Kodėl Nerijus ten kartu su tavim? Nežinau. I don't know. You invited him to go to the UFO. Tu jį pakvietei eiti į skraidančią lėkštę? Taip. Yes. So you are doing something with him. Tai tu su juo kažką tai darai? Ne. No. Okay. I want to go into the UFO too. Gerai, aš irgi noriu eiti į skraidančią lėkštę. Why only Nereus? Kodėl vien tik Nerijus? I want to. Aš irgi noriu. Eik. Go, if you want. And why I have to go there? What is in there so important for us, me and Nereus? Kodėl aš turiu eiti tą lėkštę? Kas ten tokio svarbaus yra mums? Nerijui ir man. Tas į tai lėkštėje. Pamatysi. You will see. Okay,
So, let's go. Let me with Nereus. Gerai, eime, palik mane su Nerijum. Nereus, Taip. Yes. are you into the UFO? Ar tu esi dabar toj lėkštėj? What are you doing? What are you seeing? Nerijau, ką tu matai, ką tu veiki? Mm. Kaip ir kažkaip. Nelabai dabar ką matau. Somehow I don't see anything clear. Okay, Beata, what are you seeing? Beata, ką tu matai? Jis įeina ir savo norų ramiai guldomas ant lygio, reiškia ant to stalo tokio tyriamųjų. Mhm. Ir aplink jį daug šitų būtybių kaip robotai. Mhm. He is entering the UFO and he is laid down on that surgery table and around there are standing many robots. Pilkieji, ar ne? Turėjome pilkieji? Robotai. Okay. Grays. Beata, am I in there with Nereus? Beata, ar aš ten esu kartu su Nerijum? Toj lėkštėj? Taip keistai, taip aš matau Kalodžerį, bet jisai kaip ir tų pilkų, nemato jo niekas tenai. That is strange. I see Kalodžera, but another ones, the gray ones, they do not see him. They do not see you there, but you are there. Yes, I'm an observer. Okay. I'm an observer. Aš esu stebėtojas, taip. Okay, Beata, tell me, what is happening in this UFO with Nereus? Gerai, Beata, papasakok, kas nutinka Nerijui toje lėkštėje. Jisai gulasi ir jam įdedami į stuburą kokis tai aparatas, toks labai ilgas per stuburą visai einas, bet tai sujungiama su kiaušidėmis, su lytiniais organais. Ir tai vyksta visą tai, kaip ir sakytum, su jo sutikimu dideliu. Okay, he is laid down on the table and in his back spine there is put a very long device, and that device is connected with his genital organs and with testicles, and everything is happening with his big agreement. He agrees very intensive to this. A very big agreement with Nereus? Yeah, but he allows it very much. Let me talk to Nereus. Beata, please. Beata, leisk man pakalbėti su Nerijum. Taip. Nereus, subliminal Nereus. Pasąmoninis Nerijau. Can you hear me? Taip. Ar girdi mane? The subliminal you. Palauk, ne fizinis, bet pasąmoninis. Nerijus kalbantis per Beatą. Taip. Yes. Why are you there? Why are you on this metal table? Kodėl tu guli ant to metalinio stalo? Jie man prižadėjo. They promised me. What? Ką prižadėjo? Kad aš duosiu savo mėginius ir jie man pažadėjo, kad aš turėsiu labai gerą šeimą, vaikus, žmoną. They promised that if I give my samples for them, they will give me a very good wife and children and very beautiful family. So you want the best DNA for your family, right? Tai vadinasi, jie nori iš tavęs tavo geriausią DNR už tai, kad tu turėtum šeimą. Taip, nes aš labai jos noriu ir mainai vyksta. Yes, because I want family very much and there are exchange happening. Okay, so observing your future. Gerai, pažiūrėk į savo ateitį. Observe 2018. 2008? 19, sorry. 2019, this year. Gerai, pažiūrėk tada į 2019 metus. And tell me, how is your family? Ir pasakyk man, kokia tavo šeima? Do you like it? Ar tau ji patinka? Neturiu šeimos. I have no family. No family?
Mhm. But they Mm. promised you Tu neturi šeimos, bet jie tau juk pažadėjo. to have a very big and great family. Tu turėjai turėti iš tikrųjų nuostabią ir puikią šeimą. What happened? What happened to the promise? Kas nutiko? Kas nutiko tam pažadui? Hmm? Jie sako, kad dar reikia kelių gyvenimų. They tell there are needs several lives. Several lives. Uh-huh. And if it is not true, Ir tai o jeigu ir tai netiesa, why Tada did you? Sorry. Why did you see in your future? Why don't you see to your future? Why? kodėl tu nematai to savo ateityje? Kodėl? Observe your future with this condition, with these promises. Apžiūrėk savo ateitį esant tom sąlygom, esant tiem pažadam. Observe several lives forward. Pažiūrėk keletą gyvenimų į priekį. Tell me, how is your family? Ir pasakyk man, kokia tavo šeima. Ne, neturiu. No, I don't have family. Of course, no family, Žinoma, neturi šeimos. because they had to use your DNA, your sexual energy to other things. Todėl, kad jie išnaudoja tavo DNR, tavo seksualinę energiją kitiems jų reikalams. Now let's go back to the UFO. O dabar eime atgal skraidančią lėkštę. Observe how many things they are putting in your body. Dabar pažiūrėk, kiek kokių dalykų jie ten deda į tavo kūną. Now explain me every kind of device, every place in your body. Explain everything they do. Dabar man papasakok ir paaiškink kiekvieną prietaisą, kiekvienoje kūno vietoje ir pasakyk, ką jie ten daro tau. Wait a tie moment. prietaisai. Wait a moment. Palauk. Just ask you to your physical part too first. Dabar paklausiu tavo fizinės dalies pirmiau. Nereus, physical Nereus. Fizinis nerijau. Taip, Yes. What are you seeing now? Ką tu dabar matai? aš prieš tai nieko nemačiau, dabar buvo vėl vaizdelis, kad vėl kažkur skraidau aplinkui savo tą tarbelę virš miškų, viršui skaidarau kažkur tai. Before I saw nothing, but it came again a picture that I am flying above my house somewhere around above the forest. Observe inside your body Apžiūrėk į savo kūno vidų. and tell me if you see something that is not yours, is not belong to you. Ir sakyk man, ar matai ką nors, kas yra ne tavo, kas tau nepriklauso, tavo kūno vidui. O pažiūriu į save kaip darakoną, matau, atrodo, kad, nesuprantu. Kur kūno vidui? Ai, ne kūno vidui, bet bandau save iš šono žiūrėti, ar kaip. Pažiūrėk į savo kūno vidų, vidinių matymų. Amune? Yes. Are you He talking told with me? Uh-huh. I told him to look inside with in a view, in a vision, because he told he tries to look him from outside, but he sees dragon. Mm-hmm. Okay, Beata, tell me what are you seeing? Gerai, tada Beata, sakyk man, ką tu matai? Kaip ir sakiau, į stuburą įstatoma kaip ir labai didelis tokis, laidų pilna juosta. Kiaušidėse. Moment. Palauk biškį. I see in my back spine they put a very long device with cables, very big long band. Paskui? Jo, kiaušidėse lytiniai visi organai apima ir galvoje, kokis tai yra, kaip ir sakytum, kad implantas, per kurį yra telepatiškai jisai valdomas. Palauk. O kiaušidėse kas ten yra? Implantai įstatomi. Kaip atrodo? Taip kaip ir atrodo vyriški lytiniai organai, taip ir tie implantai priderinti. Okay, in the whole genital area and in the testicles there are as well implants put in. They are looking the same how normally testicles are looking, or genital area, and in my head there is one implant that is controlling me. Okay, so now tell me, what is the function of these devices into your testicles, in your genital area? Tau pasakyk man, kokia yra funkcija šitų prietaisų tavo lytiniuose organuose ir tavo kiaušidėse, sėklidėse.
ten imami mėginėliai ir kontroliuojama, kad aš neturėčiau lytinių santykių su moterimis kuo mažiau, nes jiems reikalinga mano sperma ir tie mėginėliai. Hello. They taking samples from my testicle, from my sperm samples, and they are controlling that I do not have any sexual relationship with a woman because of that they would have more material for them. What do they do with your sperm? Ką jie daro su tavo sperma? Deda į mėginėlius. They putting that in samples. For what? O kokiu tikslu? Kaip ir daugint, esu klonuojamas. To clone me. Okay, observe if you have clones somewhere. Pažiūrėk, ar kur nors yra tavo klonai. Taip, yra bonkėse, tokiuose kaip didelėse vandeningose bonkėse, kapsulėse. Yes, there are some clones of me. They are in some glass bottles with liquid inside. Capsules also. How many? Ir kiek jų yra? 7. 7. 7. Okay, what do they do with your clones? Ką jie daro su tavo klonais? Ten turėtų būti išauginta tokie patys kaip aš. They would get. They should be the same as I am. Okay, but why? Why they are so interested in you? Gerai, bet kodėl jiems reikalingas tu toks klonuotas? Aš labai daug išdirbu energijos ir jiems tai yra labai naudinga ta energija kaip elektra. I produce a lot of energy, and that is useful for them very much because they use that energy like electricity. Ir tie 7 klonai taip pat duotų labai daug energijos. And the 7 clones would give this a very huge amount of energy as well. Okay, so why are you in this peculiar family situation? Why you are living with your parents or near your parents, and why your parents is trying always to command you and you are in this very bad status? Kodėl tu esi tokio ypatingoje šeimos padėty? Ta prasme, kodėl tu taip esi arti tavo tėvų, kodėl jie tave kontroliuoja, kodėl yra tokia sunki padėtis su tavo tėvais? They want your sperm. They don't want you to have a sexual and sentimental relationships. Okay. But what about your family? Is this situation about this interference? Gerai, jie nori turėti tavo spermą, jie nenori, kad turėtum seksualinių santykių ir draugysčių su moterim, o kaip su šito reikalu, su tavo tėvais? Ar čia turi kažkokį tai ryšį? Taip, tai turi ryšį, nes tėvai turi savo interferentus, jie to nesupranta, bet per tėvus jie bando dar mane kaip tik spaudimą duoti ir kontroliuoti. Yes, there is relationship because my parents, they have their own interferences and they want through those interferences to make pressure for me and to control me more. Okay, so why you have money problems? Gerai, o kodėl tu turi finansinių problemų? Tai irgi taip sudarytos tos situacijos, kad aš kuo daugiau išnaudojamas būčiau energetiškai. Aš tada daug galvoju ir daug labai išmetu daug energijos. Yes, there are as well by purpose created situations that I would not have money because in that case I am thinking a lot of and in the way I threw out a lot of energy. Wonderful. Nuostabu. Very, very good. Labai, labai gerai. I like very much your big, great family. Man labai patinka tavo didžiulė nuostabi šeima. You did a very great agreement. Tu sudarei labai nuostabią sutartį. So, tell me, do you still want this agreement to be active? Gerai, tada sakyk man, ar vis tik nori, kad būtų ta sutartis kad ta sutartis ir toliau gyvuotų? Ne, aš jau pasąmoniai suprantu, dėl to aš ir atėjau. No, because unconsciously I understand that and this is why I came to the session.
And now, so, in which way we are to solve this situation? Gerai, o tada kokiu būdu mes išspręsim tą problemą? Noriu sunaikinti tas sutartis ir jų. Ką jų? Jų kontroliavimą manimi. Okay, I want to to destroy delete those agreements, and they are controlling over me. So, if you want to do it, why didn't you do it? Gerai, jeigu tu tai nori padaryti, kodėl tu to dar nepadarei? Why did you call me? Tai kodėl tu mane pakvietei? You want to do something? Do it. Kažką norėjai padaryti, tai daryk. Todėl, kad tu stiprus ir aš tavim pasitikiu. Because, Man reikėjo su tavimi susitikti. because you are strong and I trust in you and I needed to meet you. Wrong. Tai yra klaidinga. You are wrong. Tu esi neteisus. Very wrong. Netgi labai neteisus. I cannot do anything for you. Aš tau nieko negaliu padaryti už tave. Anyone cannot do anything for you. Niekas už tave to negali padaryti. This is your problem. Štai čia yra tavo problema. You give your power to others. Tu atiduodi savo jėgą, savo valią kitiems. You gave your power to these beings. Tu atidavai savo valią, savo jėgą toms būtybėms. You told me that you don't trust in yourself. Tu sakei man, kad tu nepasitikė savimi. This is your problem. Čia yra tavo problema. You must trust in yourself. Tu privalai savimi pasitikėti. Because you are your power. Todėl, kad tu esi tavo jėga. You are your will. Tai tu esi tavo valia. Everything is inside you is moving by your energy, your will, your power. You. Viskas, kas yra tavyje, viskas veikiama tavo jėgos, tavo energijos, tavo valios. I will show you something. Aš tau kai ką parodysiu. Let me with Beata. Palik mane su Beata. Disconnect, Beata. Beata, atsijung. How are you? Kaip tu jautiesi? Okay. Nereus, physical Nereus. Fizinis nerijau. Taip. Yes. I want to talk to Goras. Aš noriu kalbėti su Goru. Everything I told to him is you are talking, okay? Viską, ką aš jam sakau, tai tu kalbi jam. No. Let's do another thing. Ne, padarykim kitą dalyką. Order Goras, the dragon, to stay in front of you now. Įsakyk, kad Goras, drakonas, dabar atsistotų priešais tave. Matau aš jį. I see him. Oh, what happened? Kas nutiko? Kas vyksta? You gave an order to a dragon and the dragon obeyed you. Tu davei įsakymą drakonui ir drakonas tau pakluso? What happened? Kas nutiko? Jisai toj pačioj aikštelėj, kur buvo, jisai tupi toj pačioj vietoj. He's in the same place as he was and he is sitting on the same place. Yes, but why? Bet kodėl jis ten? Give another order to him. Duok jam kitą įsakymą. Order him to cut away an arm. His arm. Yes. Įsakyk jam, kad jis nukirstų savo ranką. What happens? Kas vyksta? Jis ne... Ai. Nu, jis nukert. He's cutting. Oh. What is happening? Kas vyksta? Now tell him to sing a song. O dabar liep jam dainuoti dainą. Order to dance too, without arms. Ir taip pat įsakyk, kad jis dabar taip pat dainuodamas dar šoktų, be savo vienos rankos. Šoka ir dainuoja. He's dancing and singing. Now transform him into a cat. O dabar pakeisk jį, paversk jį į katiną. What happened? Kas vyksta? Paverčiau į katiną. I transformed him to cat. Oh, what is that? Nereus, what did you do? Kas čia vyksta, Nerijau?
Ką tu čia darai? What is that? Kas tai? Nežinau. I don't know. Let's do another thing. Padarykim kitą reikalą. Now I count 1 to 3. Dabar skaičiuosiu nuo 1 iki 3. When I say 3, you destroy the dragon. Kai aš pasakysiu 3, tu sunaikinsi tą drakoną. 1, 2, 3. Oh, what happened? Kas vyksta? Kas nutiko? Drakonas susprogo, o katiną matau. Dragon got exploded, but I see the cat. Okay, destroy the cat. Gerai, sunaikink katiną. Oh, where is the cat? Kur katinas? Nereus, where is the Look. cat? Kur katinas? Nerijau. Liktai sprogo, bet liktai matau, nesuprantu. Somehow it got exploded, but somehow I see him. I do not understand. No, you tell me only what you see. Where is the cat? Gerai, tu man tik sakyk, ką tu matai. Kur yra katinas? Do you see the cat or not? Ar tu matai katiną, ar nematai? Matau, jis nuo manęs nueidinėja. Uodegą pakėlė. I see cat. He's going away from me with the tail No, keeping high. no. Get down the cat. Ne. Niekur neleis katinui išeiti. You have to No. destroy the cat. Turi katiną sunaikinti. When you destroy the cat never existed. Kai tu katiną sunaikini, tada yra taip, kad katinas niekada nebeegzistavo. 1, 2, 3. Destroyed. Sunaikinai. Where is the cat? Kur katinas? Nereus. A, The aš cat. jį Katinas kur? If you don't see the cat, tell me you don't see the cat. aš Jeigu nematai katino, sakyk, kad nematai katino. dabar nematau, aš išmečiau į portalą, bet taip įdomiai. I do not see cat now. I threw it out to portal away. No. Tell me only you don't see the cat and stop. Tu sakyk, ar matai katiną ar ne? You have to understand this mechanism. If you don't understand this, you can't get out from the interference. Turi suprasti šitą mechanizmą. Jeigu tu to mechanizmo nebūsi nesupratęs, tu negalėsi išeiti iš interferencijų. What is destroying? Destroyment. Distracting. Kas naikina tą visą dalyką? Okay, no, let's do a thing. Gerai, padarykim dar kitą dalyką. Let's go to the UFO, the metal bed. Eime tada dabar į skraidančią lėkštę, prie tos metalinės lovos. Are you in the stable? Ar tu ten esi ant to stalo metalinio? What do you see? Ką tu matai? Liktai galvoju, ir aš čia matau, gal matau. Maybe see, maybe No. I see, or Maybe maybe see not. or maybe not. No. Beata, what are you seeing? Beata, ką tu matai? Aš turiu pasakyti, kad tuo metu, kai jisai sukūrė katiną, jisai nesuprato to momento ir drakonas buvo, bet buvo kita būtybė, katinas atsirado ir jis dabar painiojasi todėl. I want to say another thing. As he created cat, he just created cat and the dragon, and the cat was another entity. So he is now mixing those two entities. What is happening is your power working. Visa tai, kas nutinka, tai nutinka dėl to, kad tai tavo jėga veikia. Everything is happening in you is because of you. Viskas, kas nutinka tavyje, tai viskas yra dėl tavęs, dėl to tu pats esi. Only where your power is, that there is you can create, you can use it. Vien dėl to, kad tavo jėga yra tu gali ją naudoti, tu gali kurti. It's impossible to do it outside of yourself. Yra neįmanoma nieko kurti ne tavyje. So when an entity is going into you, is inside you,
because of your energy. For example, you are in charge. They are submitted to your power, to your energy, to your will. Mhm. Todėl, kad kai kiekvieną kartą, kada kažkokia tai svetima energija ar būtybė įeina į tavo lauką, jie privalo pakliusti tavo jėgai, tavo valiai. So, you gave your power to them, you gave the authorization to stay with you because you wanted a big and great family. You believed in them. Taigi tu jiems davėjai leidimą savyje būti, jiems davėjai dėl noro, todėl kad tu norėjai turėti didelę šeimą ir tu jais patikėjai. But now, you know that is it not right? Do you want to change your mind and get out from the situation? Bet dabar tu žinai, kad tai yra netiesa. Ir klausiu dabar tavęs, ar tu nori pakeisti savo nuomonę, ar nori pakeisti situaciją. Noriu. No. I want. So go back in time. Go back to that moment when you gave permission. Tada eik laiku atgal, eik laiku į tą momentą, kada tu davėjai leidimą tom būtybėm. Okay, are you there? Ar tu esi ten? Aš dabar esu, kai buvau išvažiavęs Peru. Now I am in the moment as I was in Peru. Dabar matau tą šamaną. Now I see the shaman there in Peru. Ir geria mediciną. And we drink medicine. Medicine. What kind of medicine? Kokia medicina? Gerat? Kaktusas. Pejotlis. Pejotas? Kaip? Ar pejotas? Ne, pamiršau pavadinimą. There is a cacti. Okay, don't worry. Okay, continue. Gerai, tęs toliau. Ir ten susijungiu su visata, iš debesų išlenda tokie kaip kolbos ir aš su jais susijungiu. Tai reikalinga, kad mes praeitumėm į tam tikrą lygį. Moment, palauk. And there I joined with the universe. And I see that from the sky, from the clouds, there are coming some like glasses, like bottles, and that is need that. Kam reikalinga tai? Tai reikalinga susijungimui, kad praeiti pro tam tikrus vartus. That is needed for that I could connection occur, that we could pass the gate for connection with the universe. Okay, so you did this, you gave this permission, you wanted a big, a great family, and you did it into a esoteric treatment in Chile, right? Peru. In Peru. Peru. Taigi vadinasi, tu norėjai didelės šeimos ir tu atlikai ezoterinį kažkokį tai ritualą Peru šalyje. Taip. Yes. Okay. So. Aš Peru buvau irgi mane nuvedė dėl skausmų pirmoje čakroje, taip gausi, kad intencija man ten reikia nuvykti. I was in Peru as well because of my pain in first chakra, and that was intention for me that I had to go there. To Peru. Okay, so now you know there is. What was the cause of your interference? Do you want to delete every agreement you did in that situation? Dabar, kada tu žinai, kad tai yra tavo interferencijų priežastis, ar tu nori sunaikinti tą visą tą susitikimą, kuris lėmė tavo interferenciją? Taip. Yes. Okay, so do it. Let's go to that moment when you did it and delete it. Delete this moment. Gerai, todėl eime tada tai padaryti. Eik į tą momentą, kai tu davei tą leidimą ir tiesiog sunaikink tą momentą. Aš nuėjau, kur padaviau raštą, kuriame buvo parašyti visos mano intencijos.
I went to the moment where I gave a paper where all my intentions were written down. Aš jį paimu atgal ir suplėšau. I take it back and I pull it into pieces. Wonderful. So, Nuostabu. when it's over, tell me. Gerai, kai bus pabaigta, pasakyk man. Taip jau pabaigta, suplėšiau, įsidėjau į kišenę ir išėjau iš tų namų. It's over, I put it into pieces and I put in my bag and I left that house where it was. Wonderful. So, let's go back to that present moment when I'm talking to you. Gerai, o dabar grįžtame į dabartinį momentą, iš kur aš tavim dabar kalbu, į dabartį ateinam. Observe where you are. Who are you with? Tell me. Apžiūrėk, kur tu esi ir kas yra su tavimi. Pasakok. Vėl numušė į ten pat, kur debesis buvo, kur pasakau kolbas. Vėl? Vėl ten pat į Peru numušė? Jo, vėl ten pat, kur... Bet į dabartinį momentą reikėjo eiti. Tai bandžiau eiti, bet kažkaip numušė. Okay. He tell, I can't come to present moment. Somehow I'm again beaten back to the moment in Peru. Why? Kodėl esi ten numuštas? Nežinau. I don't know. You broke every agreement you did? Tu nutraukai bet kokią sutartį, kurią tu sudarei. Bandžiau grįžti į dabartį, bet kažkaip nubloškė tenai. I tried to come back to present moment, but somehow I was thrown to that. Go back in Peru. Gerai, grįžk atgal į Peru. Go to that moment when you are starting to this ceremony. Eik į tą momentą, kada prasidėjo ta ceremonija. Okay, now I count 1 to 3. Dabar skaičiuoju nuo 1 iki 3. When I say 3, you delete this moment. Kai aš sakau 3, tu sunaikini tą momentą. You don't take any substance. Tu neimi jokių medžiagų, nevartoji. You don't take any, start any treatment with anyone. Tu nepradedi jokių ten ritualų su nieko. And the treatment, the ceremony for you doesn't exist anymore. Ir šita ceremonija, šitie ritualai tau daugiau nebeegzistuoja. Ready? Pasiruošęs? Taip. Yes. When I say 3, you do. Kai aš pasakau 3, tu darai, naikini. 1, 2, 3. What do you see? Ką tu matai? Grįžau į dabartį prie savo namuko. I came to present moment to my house. Wonderful. Nuostabu. So, Beata, how do you see him now? Taigi, Beata, kokį tu jį matai dabar? Taip, aš irgi mačiau taip pat, kaip jis, kad tuo momentu jis grįžo, lyg ir atsimušė į šitą vietą namuose, bet vis tiek jame yra kažkas, ko jis nepaleidžia. Yes, I saw him as well as he came to the present moment, but in him inside still there is something that is keeping him. He's not letting him away. Jis vis tiek suka galvą ir galvoja apie tai visą. And that Nereus is always thinking about this, that thing that he's not wanting to lose. Tai gaunasi kaip sugedusi plokštelė, kad jis grįžta ir grįžta prie tų pačių situacijų. And therefore it's a situation like bad music played that is always coming and coming to the same situations. Nereus. Taip. Yes. What do you see? Ką tu matai? Aš dabar ant tiltelio prie savo prūdo. I am now on the bridge on my small lake at house. Observe yourself inside. Apžiūrėk save iš vidaus, savo vidų. What do you see? Ką tu matai? Do you see something that is not yours? Ar matai kažką, kas ne tavo? Kai Beta sakė, kad metalinis pervertas per mano stubrą.
Mhm. Šitą matot. Aha, gerai. I see that something, sorry, that's some like metal cables in my back spine. So, Nereus, Taigi you nerijau. you broke any agreement. So, what did you do? Taigi tu atsisakėjai, nutraukei bet kokią sutartį. Tai ką Now, tu kitų darai? let's go to that moment when you sign this agreement, the agreement of this device, this implant. Eime į tą momentą, kada tu sudarai sutartį, pasirašai sutartį dėl šito prietaiso įdėjimo į tave, dėl to prietaiso, kur yra stuburė. What Eik į is tą momentą. the function of this implant? Kokia yra šito implanto funkcija? Paskirtis. Kontroliuot mane. To control me. Okay. I understand. Gerai, suprantu. I understand. Nereus, Taip. Yes. look inside yourself. Nerijau, pažiūrėk į savo vidų. I don't want you seeing implants or devices or something like that. Aš nenoriu, kad tavyje matyti tokių implantų ir tokių prietaisų. I want you to tell me where is the sensation of low self-esteem. Aš noriu, kad tu dabar pažiūrėtum, kur tavyje yra žemos savivertės nepasitikėjimo jausmas. Apačioje pirmoje čakroje. It is down in my first chakra. Okay. This sensation, this emotion is doing you a very not independent man. Šitas jausmas, šitas pojūtis iš tavęs daro tavęs nelaisvą vyrą. So, recollect this energy inside you and throw it away. Todėl surink tą visą energiją, kuri yra tavyje, būtent šitą, ir išmesk ją iš savo kūno lauko. Tell me what you are doing. Ir pasakok man, ką tu darai. Aš surinkau į rutulyje, išėmiau iš savo pilvo ir išmečiau. I collected it to one bowl and put it out from my belly and threw it away. Okay. When you don't see and don't feel anything of this kind of emotion, tell me. Gerai, kada tu daugiau nebejausi arba nematysi tokio jausmo, tos emocijos, tai pasakyk man. Man buvo pradėjęs skaudėti, kaip sakiau, kepenų ir tulžies pūslės vietoje. Dabar? Gal irgi kaip nepasitikėjimas kartu kažkaip supuolė. Renkant energiją? Ne, prieš tai jau atsirado kaip būtent ir pirma čakra, ir būtent ta vieta, kur. Okay, before I had a pain appeared in my area of my liver and my kidney. I don't know how somehow. Okay, don't worry. You just do this. Okay, the low self-esteem is going away. Okay, wonderful. It's gone away. Gerai, dabar tu visą tiesiog tai padarai. Tavo žema savivertė išėjo. Now, sadness. Dabar liūdesys. Throw it away. Susirask liūdesį, kur yra tavyje, ir išmesk į lauk vėl. Do it. Daryk. Where is your sadness? In which part of your body? Kurioje tavo kūno dalyje yra liūdesys? Man skausmas iškilo, kaip sakiau, viskas krypsta ir prieš tai tą kepenų ir tulžies vietoje po šonkauliais. I got now some pain, so I think that is in area of liver and area of my gallbladder. Okay, throw it away. Gerai, surink ir išmesk lauk. Tell me what I'm doing. Sakyk man, ką tu darai. Išiminėjau ir susirbliu, bandau susirgti. I'm taking it away and I'm trying to collect it with vacuum cleaner as well.
vis tiek jaučiu skausmą. but still I feel pain there. Okay, so every very low frequencies emotions, get out and throw it away, throw them away. Tiesiog visos labai žemų dažnių emocijos, jausmus, visas surink ir išmesk jas visas lauk. Okay, out, Lauk, out. lauk. Okay, good. Gerai. Did you do it? Ar tu tai padarei? Taip, nuo viso kūno stengiausi kaip duva, kai rūka visą žemų dažnių nuo savęs stūmiau ir nustūmiau tolin. I pulled away from whole my body some like smoke, like fog from me away, that low frequencies, and I did it. Okay, now create best and beautiful emotion with new frequencies. O dabar sukurk geriausias ir gražiausias jausmus su naujais dažniais, su aukštais dažniais. Now you are feeling more secure. Dabar tu jautiesi saugus. You feel yourself as a strong man. Tu jauti save kaip stiprų vyrą. You feel happy. Tu jautiesi laimingas. You are happy. Ir tu esi laimingas. You feel your body very, very light. Tu jauti savo kūną labai labai lengvą. And you feel your body very, very strong. Ir jauti, kai tavo kūnas yra labai labai stiprus. And a very good sensation of wellness inside. Ir savo kūno viduje jauti labai labai malonų gerbūvio jausmą. And you can feel your sexual energy flowing free without obstacles. O dabar jauti, kaip tavo seksualinė energija teka be jokių kliučių tavyje. Tell me, what do you feel? Sakyk man, ką tu jauti? Nu, kad tekėtų taip nejaučiu. I do not feel that it would flow like this. Beata, what do you see? Beata, ką tu matai? Matau tokį ryšį kontroliuojamą iš tėvų, kažkas tai surišta su moterimis, tai reikia tą ištraukti, kažkas tai yra. I see some connection with the woman, with feminine part of his family, and should take it out from him, this relation that is controlling him somehow, influencing him bad. Who? That relation to the feminine energy from his family. Motina ir tėvas kaip tai nenorėjo, čia iš vaikystės kažkas tai yra, kad jį laiko ta liktai motinos ir tėvo baimė arba nenorėjimas, kad jisai turėtų šeimą ir bijojimas kažkoks tai paleisti jo. There is somehow from his childhood, his parents, mother and father did not want to to let him go, and they were keeping him. Nereus. And they had fear about him. Taip. You have to throw away every bad emotions you don't like. Nerijau, tu turi iš savęs išmesti visas blogus jausmus, kurie tau nepatinka. Dependence of this female energy. Where is it? Ta priklausomybė nuo tos moteriškos energijos. Kas tai yra? Where is this energy of dependence? Kur yra ta priklausomybės energija? Where do you feel it? Kur tu ją jauti? It's only energy. You create this energy. Tai yra tik energija ir tu kuri tą energiją. I do with Beata to be faster. Aš tada padarysiu su Beata ir bus greičiau. Beata. Yeah. Tell subliminal part of Nereus to get out all these low frequencies from him. Every kind of dependence, energies, dependence, emotion, everything. Bet liepk Nerijaus tą eterinį dalį, kad jis išimtų iš savęs visas žemų dažnių energijas, visas žemas emocijas, bet kokios rūšies priklausomybės energijas, viską. Tell me. Sakyk man.
Jo, dabar pirmoje eilėje griebia iš širdies tokį nešvarų energijos gūsį, tada iš genitalijų, tada iš saulės rezginio Palauk. ir Uh, iš galvos. Now he's taking from his heart some dirty energy away, then from his solar plex energy away, from his genital area, and from his head as well, some dirty energy. Okay, when she's as done, it's over, when everything is over, tell me. Pasakyk, kai viskas baigta, pasakyk. Taip, jisai dabar viską susuko į didelį dūmo ratą tokį. Yes, he put everything to a big cycle of the smoke. Tik jis nežino dabar, ką padaryti. But he does not know now what to do with this. With the cycle of smoke, with that energy, what to do, he does not know. Okay. Okay, so Beata, exactly observe Nereus. Advance in time and tell me when everything is over, what happened. Gerai, Beata. Eik laiku į priekį ir apžiūrėk Nerijų ir pasakyk, kas ten vyksta. Laiku į priekį. O kiek laiko į priekį? How long, how much advance in time? Until it's over, everything. Iki viskas, tada, kada viskas bus pasibaigę. Until it's free. Iki jis bus laisvas. Nuo tų energijų. Gerai. Taip. Yes. Okay, so what are you seeing now? Sakyk man, ką tu dabar matai? Jis kaip ir toks, kaip ir dūšę išlaisvinęs ir taip susiėmęs už galvos ir jisai sako pagaliau, taip. He's now somehow like free and he has his keeping his hands on his head and he's telling, at least now I am free. Okay, so observe Nereus and tell me if he is connected to anyone on anything. Gerai, dabar apžiūrėk Nerijų ir sakyk man, ar jis yra prisijungęs su kažkuo, ar dar prie kažkuo tai gyvo ar negyvo. Ne, kaip jis išsilaisvina iš šitų energijų ir išmetė viską į tą portalą, jisai laisvas nuo nieko. Now he has no connections since he made him free from those energies and through those energies to portal, so he is free. Okay. Run. Now observe the future of Nereus with these new conditions. Dabar esančiom naujom ezoteriniam sąlygom apžiūrėk jo ateitį. How do you see his life? Kokį jo gyvenimą matai? Dar kol kas jisai vienas, bet jisai mokinasi, bando, jam atsiveria kaip tai su tais 100 implantais, širdis atsiveria į meilę. Nes jame nebuvo meilės ir jisai nori, kad jį mylėtų, bet jisai nemoka mylėti. Okay, now I see him that for a while he is alone, but I see that his heart is opening and his heart is allowing the love feeling inside, because before that was a problem, his heart was closed and he was not letting love in, he was only taking love, but he was not giving love from himself. Ir jis kitaip žiūri dabar į moteris ir kaip tai nereaguoja, atmeta viską, ką tėvai sako. And now he's looking different way to the woman and he is rejecting everything what the parents are telling him. Okay, so Nereus, observe now you with your eyes, with your third eye, your future, with these new conditions. O dabar Nerijau, fizinis Nerijau, apžiūrėk savo ateitį, tu su savo trečia akim apžiūrėk savo ateitį, esančiom naujom ezoteriniam sąlygom. Kokią tu ją matai? Laksto vaikai. Children are running around. Mergaitę matau, jinai atbėga, aš ją pasiimu ant rankų, jinai balta suknelė. I see a small girl with white dress and she's running towards me and I pick up her on my hands.
Okay, so are you ready to get in the present to enjoy your life? Tai gerai, tai ar tu esi pasiruošęs dabar sugrįžti į dabartį ir mėgautis tavo gyvenimu? Pasiruošęs. Yes, I am ready. Okay, so now for you two, Beata and Nereus. Dabar jums abiems, Beatai ir Nerijui. I count 1 to 3. Aš skaičiuosiu nuo 1 iki 3. You disconnect from anything and anyone. Ir jūs abu atsijungsit nuo visko ir nuo visų. 1. 1. Your body is waking up. Tavo kūnas bunda. You feel your body getting stronger and stronger. Tu jauti, kaip tavo kūnas vis stipresnis ir stipresnis. Getting lighter and lighter. Ir tavo kūnas yra vis lengvesnis ir lengvesnis. And you feel good. Ir tu jautiesi labai gerai. 2. 2. You feel a very good sensation of wellness inside. Tu savo viduje jauti labai gerą, labai malonų gerbūvio jausmą. And you are happy. Ir tu esi laimingas. And 3. Ir 3. Open your eyes. Atmerk akis. How are you, Nereus? O, Nerijau, kaip jautiesi? gerai. Well, good. How do you feel? Ką tu jauti? Viduje jausmą įdomu. I feel interesting feeling inside me. Yeah. And you, Beata? O tu, Beata? Yeah. Okay. Okay. So, that's it. You did. Taigi, viskas, tu tai padarei. Labai šaunu, labai ačiū visiems. Very perfect, very thankful all here. Okay, so next session for your family. Sekantis seansas tavo šeimai. You have to create a family first. Bet pirmiausia, sukurk šeimą. Okay. Thank you. Very glad to see you in this result. So, Aš labai džiaugiuosi matydamas tave tokiame, pasiekus tą rezultatą. I ask you if you want to publish your session on internet. Dabar klausiu tavęs, ar tu nori paskelbti šį seansą internete? Taip, be abejo noriu, tai galima veidą pridengti gal. Yes, of course, sure, I want, but I want just to blur my face. You don't want your family to see you? Tai nori, kad tavo šeima tave matytų? Ne, tai aš jiem... Būsima future family. Ne, kad kam reikia parodysiu, o kam nereikia, kad nematytų. Gal nežinau, iš tikrųjų, tiesiog skirtumo didelio nematau. No, yeah, actually I don't see a big difference, but the persons whom I want, I will show my session myself yeah. without blur, Yes. and the other ones No, should yeah. not see me. It was a joke. Gerai, čia buvo juokelis. Privacy has the priority. Privatumas yra pirmenybė. Actually, Dėkoju. I should cover my face in the session, not yours. Thank you very much. Bet aš turėčiau paslėpti mano veidas per seansą, ne tavo. Why your face? Nesupratau truputėlį. Why you should cover your Yeah, face? it's another joke. Čia kitas juokelis. Okay, Ah. so stay there. I cut the recording, but you stay there. Pasiliek, aš stabdau įrašą. Gerai. Bye, viso gero. Hola. Cześć. Otro video disclosure para hablar de un tema interesante del que mucha gente va preguntando. To nasze drugie wideo na Disclosures i poruszymy pewien temat, który jest bardzo interesujący i dla nas, i dla Was. Hoy hablamos de la destrucción de las entidades. Dzisiaj porozmawiamy o tym, co nazywamy niszczeniem bytów. Habéis notado en diferentes sesiones y además hechos por diferentes operadores que hay formas diferentes de tratar las entidades. Pewnie zauważyliście w różnych sesjach, ale też u różnych naszych operatorów, że traktujemy te byty w przeróżny sposób. Hay sesiones donde se destruyen, sesiones donde se dejan ir, sesiones donde se interactúa con ellos de diferentes maneras.
Są takie sesje, w których na przykład je niszczymy, w których pozwalamy im odejść, albo takie, w których wchodzimy z nimi w interakcję. Vamos a ver qué pasa realmente en estos casos. Zobaczmy, co tak naprawdę się dzieje w tych wszystkich przypadkach. Algunos clientes no quieren destruir estas entidades porque tienen una forma de ver la situación con compasión, con un cierto tipo de sentimiento. Są tacy klienci, którzy nie chcą niszczyć tych bytów, ponieważ odczuwają coś w rodzaju jakby współczucia dla tych bytów. Pues esto no es así y hay que corregirlo porque eso significa que hay un nivel de conciencia no tan elevado para poder entender lo que está pasando en sesión, que es importante. I chcielibyśmy to skorygować, bo to oznacza, że poziom świadomości nie jest tak wysoki, aby zrozumieć, co tak naprawdę się dzieje w trakcie tych sesji. En realidad, nada se destruye. Todo se modifica, todo transmuta, pero nada se destruye. Tak naprawdę niczego się nie niszczy. Wszystko odbywa jakiś proces przemiany, modyfikacji, ale nic się nie niszczy. Cuando una persona se muere, está dejando su cuerpo físico, muere el cuerpo físico, pero la persona está transmutando, está traspasando de una dimensión a otra, sigue existiendo. Na przykład, kiedy ktoś umiera, pozostawia swoje ciało, ale tak naprawdę nie obumiera całkowicie, po prostu przechodzi przez wiele wymiarów, do innego wymiaru. Solo es un movimiento hacia otra dimensión u otra densidad, se deja un cuerpo que permite de vivir en la dimensión física para ir a otra dimensión más etérica, más sutil. To tylko pewien ruch, który pozwala przejść do innego wymiaru, do wymiaru, który jest dużo bardziej subtelny, który nie jest fizyczny. Cuando nosotros destruimos una entidad en ambiente hipnótico, simplemente estamos dejando esta entidad traspasar nuestra esfera energética para que salga y que se vaya de nuestro espacio energético. Więc kiedy niszczymy byt w naszym środowisku hipnotycznym, to tak naprawdę sprawiamy, że ta istota wychodzi z naszej sfery energetycznej, przechodzi gdzie indziej. Entonces, no penséis que la entidad se destruye realmente, que se muere, que no va a existir más o lo que sea, porque simplemente es una transmutación. Więc nie myślcie już w ten sposób, że ten byt umiera, że zostanie zniszczony, czy jakkolwiek w ten sposób. On po prostu przechodzi, transmutuje. También hay modalidades diferentes para que una entidad salga del espacio energético de una persona. Por ejemplo, a veces se ve que se abren portales dimensionales y se invitan a salir. Są też takie metody, żeby sprawić, aby ta istota wyszła, jak na przykład stworzenie pewnego kanału międzywymiarowego i pozwolenie jej wyjść. Es lo mismo, simplemente se está saliendo de una dimensión que no le pertenece, donde no tiene poder esta entidad, y no lo tenía tampoco antes, pero la tenía como cedida, autorizada por el interferido, pero siempre se está saliendo. I to jest właściwie to samo. To zawsze chodzi o wyjście z tej sfery energetycznej, która do niej nie należy, do której nie ma żadnych praw. Hay que entender también otra cosa muy importante, que nosotros tenemos poder absoluto en nuestro espacio energético, o sea, en nuestra esencia, que es nuestra misma voluntad. Trzeba też zrozumieć jedną bardzo ważną rzecz, że my posiadamy władzę w naszej przestrzeni energetycznej, w naszej duszy, co jest też jednoznaczne z naszą wolą. Entonces, cuando nosotros destruimos una entidad, simplemente la destruimos, pero en nuestro espacio energético. No podemos hacerlo en un espacio que no nos pertenece. Es imposible. Si así fuera, cualquier entidad podría destruirnos a nosotros y no es así. Więc, żeby to jeszcze lepiej zrozumieć,
musicie wiedzieć, że możemy niszczyć te byty tylko i wyłącznie w naszej przestrzeni energetycznej, nigdy poza nią. Gdyby było inaczej, to znaczy, że one również mogłyby nas zniszczyć, a tak nie jest. Entonces, destruir una entidad significa simplemente dejar que salga, así como hay otras modalidades. Lo que cambia es con qué perspectiva se destruye una entidad. Eso sí que hace la diferencia entre tener un resultado o no después de una sesión. Więc tak naprawdę nie ma żadnej różnicy między tym zniszczeniem a pozwoleniem jej wyjść. To jest po prostu pozbycie się jej. Natomiast tak, rzeczywiście są różne sposoby robienia tego i wszystko zależy od perspektywy, z jaką się to robi. Si una persona piensa que destruir una entidad significa anularla por completo, así no va a hacer daño ni a él mismo ni a otros seres o otras personas, pues se está equivocando, se está demostrando que no tiene suficiente conocimiento esotérico. Jeśli ktoś myśli, że zniszczenie bytu oznacza jego całkowite zniszczenie, jego zabicie i współczuje i nie chce czynić jakby zła tym istotom, to jakby trochę tego nie rozumie i myli się. Tener conocimiento esotérico es imprescindible, es importante, porque cuando la parte subliminal entiende el mecanismo de la interferencia, la soluciona. To jest bardzo ważne, żeby mieć taką świadomość na tamtym poziomie, bo kiedy nasza część subtelna rozumie ten cały mechanizm, potrafi sobie poradzić z rozwiązaniem problemów. Y aparte esta falta de conocimiento, este pensar que está destruyendo de forma absoluta, que está ya indicando que no está entendiendo lo que realmente está pasando, hay también otra cosa. I kiedy ktoś myśli, że niszczy całkowicie jakiś byt, bo nie ma takiej wiedzy, to tutaj też wskazuje nam na coś innego. Que esta persona está pensando que el problema viene de la entidad que tiene que destruir. No está entendiendo que si este ser está interfiriendo es porque él se lo ha permitido. To nam pokazuje, że ta osoba myśli, że problemy pochodzą od tej istoty, że to jest na zewnątrz, w tej istocie. Natomiast nie rozumie tego, że ingerencja pochodzi stąd, że ta osoba na to przyzwoliła. Entonces esto demuestra también que no se tiene conciencia de nuestro absoluto poder en nuestro espacio energético. Sin nuestra voluntad nadie nos puede pasar. A to nam też pokazuje, że ta osoba nie ma świadomości o tym, że ma absolutnie całkowitą moc w swojej sferze energetycznej i może tam zrobić wszystko. Entonces, esta falta de conciencia de la propia absoluta voluntad en la propia esencia y el dejar la responsabilidad de esto a algo externo, a una entidad externa, pues no permite solucionar la interferencia en manera adecuada. Więc to, że taka osoba jakby nie rozumie tego, że jej wola jest całkowicie w niej i przekazuje tę odpowiedzialność czemuś z zewnątrz, jakiemuś bytowi z zewnątrz, może sprawić, że problem nie zostanie całkowicie rozwiązany, jeśli chodzi o tę ingerencję. Además, actuando de esta manera, la destrucción que se realiza hacia la otra entidad se basa en un sentimiento de venganza, de odio, de rabia, y esto se desarrolla en un ambiente de bajas frecuencias. I co więcej, jeśli ktoś robi to właśnie z tej perspektywy, to rozwija w sobie takie uczucie jak złość, jak chęć zemsty, czy nawet nienawiść wobec tej istoty, a wtedy rozłączenie odbywa się na niskich częstotliwościach. Y esta frecuencia es perfectamente sintonizable con la frecuencia de estos seres. I ta częstotliwość fantastycznie synchronizuje się z częstotliwościami tego bytu. Y esta relación de odio, de rabia, este canal energético e emocional no permite la desconexión con el ser. I wtedy właśnie ten kanał, który się wytworzył na bazie tej nienawiści czy tej złości, łączy cały czas z tym bytem.
Entonces, para resumir, la destrucción de la entidad en ambiente hipnótico solo es una modalidad para que esas entidades dejen de interferir en nuestra propia esfera energética. Już podsumowując, to co nazywamy niszczeniem tych bytów, tak naprawdę jest pewnym sposobem na to, żeby pozbyć się ingerencji tych bytów z naszej przestrzeni. Yo personalmente prefiero que se le ordene de salir porque así se nota que la voluntad en nuestro espacio energético no pertenece a ellos, sino que pertenece a nosotros. Ja osobiście wolę kazać im wyjść, bo wtedy staje się widoczne, że wszystko dzieje się wedle naszej woli, a nie ich. Es como hacer las cosas de una manera tal que se entienda mejor cuál es el concepto de voluntad. Robiąc to w ten sposób, lepiej rozumiemy ten koncept naszej woli. Pero sí, queriendo se puede hacer también una destrucción que simplemente es un salto frecuencial. Ale oczywiście można to też zrobić w taki sposób, żeby użyć takiego właśnie skoku częstotliwościowego. Pero siempre hay que hacerlo por el justo punto de vista, con la justa perspectiva, si no, no funciona. Ale zawsze trzeba to zrobić z dobrej perspektywy, z dobrego punktu widzenia, bo inaczej nie zadziała. Para ser invulnerables a la interferencia, hay que ser invulnerables. Hay que tener esta conciencia que te rinde invulnerable. Żeby nie być podatnym na ingerencję, po prostu trzeba być niepoddatnym. I to właśnie sprawia, że nie wpadamy w te ingerencje. No importa cuántos seres que quieren interferir haya, no importa. Importa solo si tú eres invulnerable o no lo eres. Nie ma znaczenia, ile bytów chce w ciebie ingerować. Jeśli nie jesteś na to podatny, po prostu nie jesteś. Si nosotros tenemos un niño y no lo dejamos salir de casa, lo dejamos siempre súper vestido para que no se coja ninguna influencia, ninguna fiebre, ningún constipado, el día que va a salir fuera, pues se muere. O sea, se va a enfermar de todo lo posible que se puede enfermar. Jeśli na przykład masz dziecko i nie pozwalasz mu wyjść z domu, albo kiedy wyjść, to ubierasz je w wiele warstw ubrań, a później dzieje się tak, że jednak dziecko wychodzi, to nagle okazuje się, że łapie wszystkie możliwe choroby. Mientras un niño que está acostumbrado a saberse defender, que tiene un sistema inmunológico entrenado, puede salir a la calle tranquilamente, no tiene por qué enfermarse. Podczas gdy takie dziecko, które potrafi się samo obronić, które ma dobry system immunologiczny, może spokojnie wychodzić na ulicę i nie będzie chore. Si tenéis preguntas sobre este tema, podéis escribirlas por debajo en los comentarios de este vídeo. Jeśli masz jakieś pytania, to proszę zostaw nam komentarz tutaj pod tym wideo. Una vez más, gracias Milena, gracias a todos vosotros. Gracias, Karol. Wam również dziękujemy. Bye. Por fin hemos visto con los ciclos de investigación que estamos haciendo, que están saliendo por YouTube, que en todas las sesiones que hacemos, siguiendo el mismo protocolo, con las mismas preguntas, pero hechas con personas diferentes, además de culturas diferentes, de lenguas diferentes, etc., no toda la información coincide. La mayoría de la información no coincide. Hay algo que coincide, sí, pero es una mínima parte. Es un porcentaje muy pequeño. Entonces ya hemos entendido que no es tan fiable toda la información que sale de una sesión de hipnosis. Pues entonces, ¿por qué haces sesiones de hipnosis regresiva? ¿Por qué? Hay que distinguir dos tipos de sesiones. Una sesión es la sesión a la persona, ad personam, para solucionar un problema a la persona. Otro tipo de sesión es la sesión investigativa, que en sí no existe. Existe un protocolo de investigación que contiene muchísimas sesiones iguales, repetidas, de donde se filtra la información en común. El pequeño porcentaje de información hay que filtrarlo y sacarlo para coger esta información como fiable.
En una sesión única, hecha ad personam, para solucionarle los problemas, sabemos que es una información distorsionada y contaminada, pero la utilizamos no para investigar, no para descubrir, no para conocer, o sea, para ir a la causa del problema de la persona y trabajar en él, y trabajar para la persona, para solucionar el problema. Y punto. Está claro que luego, después de muchas sesiones ad personam, sale una inmensa cantidad de información parecida o igual. Y esta sí, que la sacamos de ahí como fiable. Si todas las personas que sepan o menos de estos argumentos, o sea, contaminación de la parte racional, sí, puede ser, pero la información sale lo mismo a personas que no tienen esta información y no pueden contaminarla con su parte racional. Cuando hablamos de seres reptiloides, insectoides, humanoides, cuando hablamos de los grises, cuando hablamos de los tipos de experimentos que hacen, de los experimentos genéticos, de la sustracción de energía por alimentación, cuando hablamos de laboratorios, cuando hablamos de militares en etérico que trabajan, cuando hablamos de algunas técnicas de control mental, cuando hablamos de portales vivos, cuando hablamos de todos los conceptos que manejamos todos los días y que podemos encontrar en las sesiones de hipnosis, aquella es información fiable, es porque se repite. Una contaminación es la contaminación subjetiva. La otra, objetiva. Cuando llega a la persona en hipnosis, esta información ha pasado por muchas dimensiones, por muchas densidades, por muchas inteligencias, por muchas voluntades. Podemos llamarla contaminación objetiva. O sea, contaminada por la gran co-creación de donde ha pasado. La subjetiva es la contaminación que la persona que la recibe y la expresa la contamina con su estructura mental, la interpreta y sale aún más deformada por una contaminación subjetiva. Imaginaros cómo esta información puede ser gestionada verbalmente. El límite de la palabra es impresionante. Explica a un ciego desde el nacimiento qué es el color rojo. Explícaselo con palabras. ¿Cómo se lo explicas? ¿Cómo se lo explicas a un ciego? Desde el nacimiento, un color. Es imposible. ¿Os dais cuenta de cuánto es limitado el verbo? Entonces, ¿qué vamos a sacar de una hipnosis solamente? Cuando hay una contaminación objetiva y una contaminación subjetiva. ¿Cuál es el producto de aquella sesión? Si vas a creer todo aquel que sale de una sesión de hipnosis, te estás autoengañando. Y quiero añadir un concepto nuevo. El concepto de frecuencia conciencial. Porque tú no eres el tú de hace 10 años. Y tú no vas a ser el mismo en 10 años. Vas cambiando. Tu vida te forja. Tus experiencias te cambian. Cambia tu conciencia. Sí, sigues en el cuerpo físico, pero tu parte subliminal está a otro nivel. Porque si yo soluciono un problema y ya no veo la interferencia, pues la información ha cambiado. Si yo vuelvo a entrar en ambiente hipnótico e ir al mismo punto donde estaba antes, voy a ver todo cambiado. No voy a ver un interferente, ya no está. La información ha cambiado. Ha pasado a través del filtro de tu conciencia. Te llega una información y según como tú eres, tú la cambias. Ya no solo según tu estructura mental, según tu cultura, y según tu capacidad de expresarte verbalmente, sino según tu frecuencia conciencial. Por eso, para hacer investigación en hipnosis hay que hacerla seriamente. Hay que filtrar todo tipo de contaminación, la objetiva y la subjetiva. Y todo aquel
que se queda en común es información que podemos tomar como fiable. Y es un porcentaje muy pequeño con respecto a toda la información que sale de cada hipnosis. Moraleja: una flor no hace primavera. Una sesión de hipnosis regresiva no os da ninguna información fiable. No dejéis que os engañe una sesión de hipnosis regresiva. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esta información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, jest
istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości, wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación.
To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que seguir, ejecutar unas series de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido este espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar este espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etc., es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York, en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido, y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro, y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación.
I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención Dziękujemy za Waszą uwagę. y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.